like us. Hayi. Ngiyakutshela ngihamba kanjena vele ngizibuyela kumagogo ngiyifunela ushukela. Ngidlula vele le ntwana uTimeni ishana no TikTok la phambi kwephara. Hayi. Lona umlutsha. Inkunzi malanga esigebengu eyatshontsha ushukela etiye. Le ntwana ngicatha sidansa uTikTok like us. Hayi man, why kwahlezi mina kubaleke mina? Azi futhi baleka wena. uTimeni usethathe lo mluji phone yes5 kuleli viki. Lona umjibavu. Umkhandi wama-explosive indoda enkulu eyagcoba u-Aaron Hitler. Ngiyakutshela naloku umfana kuTimeni vele kundiza lana ngoba kufuna lona ibomb. Indoda enkulu umjibavu ivese yamthatha vele uTimeni vele akuphelanga na 5 minutes bese iqedile. Ithe indoda enkulu umjibavu mayiqeda ukumtshela ama-instructions uTimeni washona khona. Vele uTimeni umadansi omkhulu akabanga sapholisa maseko uvele wahamba wayotrapha lo mfana lona umlutsha ukuze phela iplan yabo benomjibavu izosebenza. Umlutsha vele uyifaka nhla emdokweni. Bamtholile.